bedo twal ajolo won duju dano ma ti kawini watin in tar paluo ket mar sian dek wate wango amir chao ke jolo panelist patie in no what ke meg rose in ke lady grace what ke la did the band what ke omega caesar for blake kidang what ke meg ba la did po ke lama con ni guagnyo panelist mo ken ne bidonyo si wa mimi no ngeke angin Reverend Alfred Panya kone donyo pen no donyo we ti ento a yelo no tie ke juan microphone ne ti wow ti kone bidu pichen tin wan wa bilo lo kum balalo ku perma bil ging o ma chulu kedo the dit for kilama o poi wi ekum u do mo manang yang wa bo an na ngai bur ke ken lok ma aba ang amir kong aluang por kilama ko bako do ni kong kado bin me lok balalo por kilama yeah po ke lai gana platform melo do do ni kono per wata ke lok matin wati ga lok nani data Caesar lok ni no pere po do man pa gana ma wajini deka no katara deka no katara sino ana gonyo te do ni ino ni gin mutin me ene la got no tiga ringo kor tiga binu ma pa wache dong la got gira ora mo mati peke ki luor kor la got luor kor twal o stage mo ma dong la gor wa ya karachi raj kor dong choko gor dong donyo atura tipo ni donyo yor twa bibi dong ki kenyo bibi dong wa ya anong guma mi lo da ko ni kong ni mi na ngo mi na mo ni tella dong da ko kelu na bibi dong sao gire geju la got ni deka no katera deka no katera deka no katera dong la got wa bibi la got ngai ka ti ni enti doi pa ko ba waje bibi na ni che am ti mo rek waje na ni bibi na ni ter mo be mana lo ma da in ko mi na kong dok ana go na ni bana chi la got be no temo na la got cha ko me ke ko ni tuan bi ma ya ma ne ko ni man ti di tuan bi ma ya ma ne ko ni man ti di bibi waje la got na ni dok ko ma pa do la got waje ni ada tiene ka ini PM rew pu bibi ma ana ne ko ma dit lo yin no ni pour ga ko ro watini kan bi wa ka ko men ci ka beru pe ko tamo gere ke chunya mo we la gore ode la goro la ko men ordo bibi ngo ko tiam nyong bibi re ma ko bam you know ni ane yin ma dakta wa ci ka aboko do do ni no ni endo pero ata gin mo bibi no kala ko na tinni donc keta ano mena kara me loki wat chere kom lok mo kero watin ye wi meja yana lok balalo yo make logi ne balalo lok eni ma ina we lok en tin nya chek ilo Uganda chek peke lobo we tin lok pa balalo do lok madit ilo mu kene ilo chek ma tek ma da in pe cher kalakata ilo mu kene ma pe megi mu ko Uganda in mawano ti etini wakadi ma ti Uganda officially magengo bertie Uganda bertie newborn baby kinyalo Uganda ni na bongwen October 62 tido ngagi
mago forming kita mo wani components mo wa tin kilo ni Uganda ni jo mere mano tiye jo mere ma ke kwano gini giti gen Uganda constitution na 62 ma ke loka ke mo kwani London Marlborough House aga tini ka amti Uganda mano ginti represented makularo loka ni wengu turudogi kachielo ene kaka maroma para det your districts peka districts maroma para det pian districts machalo West Nile no tiki kaka maroma det here alu lubara kakwa kidok district man machalo gena bukedi bereke kaka rube ye samia bagena bagwere ki gena Yobadola. So district ini ki kwano gi machala chiel weko district ya para dekika ento kaka mati Uganda kar eno dong jomano guchalo lawangi ilok man me laro lok ti important pian wero wati yu ki lok chek ni chek ye ni nga gi mati Uganda da dong jomano ti maki chung district maki chung ene ye West Nile Koromojo Toro Gezi Ankole Bukedi Bunyoro Madi Bugisu Busoga Teso Acoli Lao district parangwen ubero Buganda one of the three districts ento representation of Buganda puchero machalo one delegate tel wigi ubero Michael Kinto yo mume akelo lok eneba yon ene ye chiek me Uganda recognizing machalo gain Ugandans. Don't pay what are creating Uganda cannot be born twice. You know, don't look Balalo mir kong niyo ni anga ma Uganda. Ini ema kwano gin ene Uganda. Don't openya ni Balalo kono ko tao bini ni. Yani look Balalo ni eni you border one gamete mo kwa ni loken look Balalo no paka. Karpa min bira amir bir ke ma kamboro look Balalo bana paka. Ubore tu lokum Balalo bana paka peti kara yela mo kon ni Balalo distant Balalo that petie donc Balalo ta biru ni ning igamente ni enni doke Balalo ubiru machalo ngo kuri ngo ki kama ko agere gune yo kimo ke ju biru kala ubiru machalo settlers ubiru machalo refugees ka ko biru machalo refugees ke penyo lobo kama go agere ngo ma we ko jano reo ni kape eno kikaru i camp Chekme international law and refugees very camp Chieto kita wana kene Balalo tika la kata kilo duku no bene ki gwako gi monye bene gwako gi chidong nyuta ni Uganda petika lobu check donyi ka bini lobu immigration mir sorting eno unen ka taj ma mir gi wor kere ka gen refugees aga tikar gi refugee camps everywhere Uganda boko mago reo kone Kenya kon kwene kubero bena refugee camps nyo Tanzania kubero refugee camps pingo Balalo tika kitero ge machalo ti special people pingo tela ena itika kelewa all this problem penlo tela ma mewa tie kon ene parliament kon kwene kon council mo pa party ikibere kari chente pigin kengi pekitika penyo chi fundamental law kita lemon waken ni jemi di mamir watemi wi law ni mir join kom check jom go ni ta check en mabbe ene adip minister of justice Nobel Mao logo actual go ni ta check ni lo kom Balalo kilo chato mom gini mabbe o donga to mano logo mabbe kilo tele mo ari ade chalo Gilbert lanya gi tiga lok mabe kum lokene donc
ino pa Balalo tie illegal kon ka kan berigi Uganda. Nyone ka berigi Uganda but tie illegal. Pe berigi tie illegal status mo, pe timo ki legal transaction mo. Agreement mo magano timo ki ngar mo bene be. Pero me ario bene agreement which are customary land. It's land void you want to mo. Void ab initio. From the very foundation in it back to you. Chal ka ini charu yar drugs mati illegal. Chal lo makani ino ka charu yar drugs. No losing chenta i drug deal. Ita lo ka korre pen kod dong tu market to you straight away. Pen lo ka ni illegal. So lo chat ngom lo will ngom who will make yam kra no ben who will yam yin ni pe rong te ne kor pangari mo ka kor lo unless it is a failed state and ka lo ma ti ma check to you ye pe rong te ne kor it is null and void ma mi tu yi na ko be don illegal transaction ngom ikar ma no lo keno no kero actually land board no che par land board di mana par kaga ni cuma Uganda land board di par ke land system ma par donc wanoti ana customer land buganda tigi system ma par ma no ke kaga mo kene ma kado pilo land gi kono jara mo mo ba kaga gi that's a different thing altogether part donc bot wane mo ngia tini ngom no teaching actually land board maka kiri ka meta to Uganda ka mero ngom penyu actually land board gene wi ngom to ngom in it make Uganda government on lease kin make me actual range me on leasehold my lease now expiring I think it was 49-year lease lease are expiring chilu buame dong tamani dong me do dog megi you know ni lawlessness men primitivity lobo peke law kete noni enano ene gir matika kelewa e pekon inoni lobo chek petie ke keru chek mone for instance lok ma balalo ino ti ya chuli ke kan eh inoni no nyore plan ti me targeting a chuli me mai ngom giro dok inoni ben leading one to jima diru madon machalo international law biro ye lokom ngo Pian one puro aki igana concentration camps actually lao ki teso uberi camp inu ne bana loke ilo put pi augi pian jema uteme kom actually Roma jema uteme kom le yura i World War II donc pegu tam ni dong loke no tero kar got mo ne mu geo nge gini ka dika ma ware loke no bidugu si lok pa balalo tika medo kin ma ke wajo ni gana medo chan mano dong wano ti e chono insult to injury kina mono wajo kene choyo kumberi lok man me keto wai concentration camp ma wano berie mwaka piera rio we are dead donc aneno wajo lok me balalo ni atom magitika medo ne akaka menyeko ki me chol chwiny donc kita aneno kere ni lutela wa ku letting one down pien ni pe lutela ba chili kan tela Uganda ko weng pien jemi mo chalo gena kumberi system mo mati Uganda petie wero jemi weng walo ben pe tiu gin ma mono lo ni checks and balance petie gamente pien initer lo ke court inoni won court ben en kaachel iter lo ke kamone inoni kaachel pingo kaachel tie do machale colonial power magina gilo jemi weng Chilling bana magitiyo kere me corrupting dan chilling pa pelwak ene gitiyo gi gunia ka ke bolu ikin bo dan ma welo dan ene tika kelo pero ma wero lo tela ma boto bana kitika welo gi ko wet dogu tuene ko pe gi lok kum ngom eh
at the national level bana look in no wekongo ki will dano abolishing term limit the presidency, abolishing age limit the presidency. Bene constitution mogoda kimero medu kaka mukene ni gen bene Uganda. Mero dije maketemo ke wela ni etika kelo wa peko ma dit not only actually wa Uganda ole wang pen John no chamo chenda chaman go lingo ba gitamani wan ko ngeyugi and to list gitie yo mo berka voting check me chat logo kilo rock list gitie pe loka bero begi so ene tika kelo pen ka check pe tika tiji logo weka wo bero kit pa ma kumero tiene pen loka belalo bene kon po chak so corruption your leadership will be left completely. Checks and balance, petie gamenta. Gilao jeme diju. And district officers gonna nga again on LC 1, 2, 3, 4, 5, 6. When kiwelo gyong. Where jim mukane when giloko kidlumi dogi. Pegiloko lokati metele widano. Yoma te ma gutika diere me lok ma te kimiri ginet biro. Yoki mi threat mo kumgi. Ni ananeno wajini gen gitiga lo lodge tiga burying their heads in the sun kita mono wa weekend gitamani dino maja Peru dino maja ubiru la bole Kenya muni British no ngeni gibi ha Kenya kilo ndong ni colony mano ge lak kuna ta ngom wengo mayo ikuyu kiti yugi ke kaka mukana kiti ikamading uti ni bani South Africa no kitamani peke bi muni ti dirma wangchal loke komge Kenya ti free loke komge South Africa ti free ti John en matiga ti many gendong dirma pe bi rui komge ni good like merene luet gi pe opore pen ka oporo ki niga padano ti maraj mata pe ya chili ken ka duju dan do neno kita mono wajin their true colors chol chwin ki tim loj maroju loja chonya ma waberi ye kumberi maka piera ngwen kai medo ki tis koko magoberu kan kong ma beach ni kono gana kui ki kwalu 1980 kui ki kwalu man kumeri kui ma ki kwalu ma di dong ma wana ko kwalu kui ma dong emer dropping dead pege olbena en kere kui ma bieno ni bena neno e konye pege 2026 PNA Queen don't rate. How can Western Province providing MPs, Maduong loyal provinces are dead only when Kun Buganda and it is the most populous this province. She wouldn't be a row when you cherugana, mere MPs. Come on, Lutella me Uganda and corruption over down Penano, down Dr. Wang or when Pegan Raja Pagan Parliament. Western province taking more MPs than Buganda, North and East. Ridiculous. Petilo more from here, the Kurtimin. So, Ketman and Kerani, Yo Macumber, and then Lome Balalo, Tiga Don Bunyor, Mate, which is good. Joma Balalo, Tiga Yellow Wigi, Mirunong, you, Mary Bear, where problem in solving all. Aka piakana balalo chere either refugee camp nyogo dok kam mageno aye keken atamani te kar ma laju twal jomu kene romo poriba doke ayab mari wila ayaba ka mama wiyo wilie si kono dok romo duwe ana boy on lo ya dok me yapo lo ba ma kombe do tiri ye rodi tiga wenya tika winyi malong areda okay ana mero do ngi nang e romo gamo lo ma poro yaro nyo imeru kore oga ana apoyo dano dichu lok patin watika lok nani man lok ma
okero kina cholio okero kina choli pien ni chake kare ma Jimmy chak balle ya choli Jimmy maduong time madong mudugo lingi ya choli mabe dano bino ripe ti nyom choro choti ki ket gi okachel ki gugi o matek achuru ko yar guru nyom owego kina cholu chot imaga piera bungen wi abich gamente mi Uganda ukate ki constitution neno ni section ne mukene logi kum lok mi ngom ki kitima ini twero bedo kede rued ngom ki pogo kit mi bedo rued ngom i Uganda yu angwen ma achiel makiluoni mailo meru ngom matwero ne teaching kabaga chingar achiel pe woro ma lo logati kere kum kabaga gi gin gino ni begi kuoite kabaga gi owego ngom mogo duchu palo loga mati anda mailo kari ka ini chero ka wilo ne Ora parwe ni roto oda. Warwe ni roto oda. The band. Iti wanya. The band paid. Okay, Alfred. Yeah. Okay. Yeah. Ana apoio, mas de apoio panel members. Sistema bera yela ti na ruenya logo da ti no kana. Again no tia winya dong ma be wa. Originally. Yeah. Ana apoio la di Paul Kilama me ya lo Balalo. Imenyuto ni tahama chiek chimu chiek me Uganda chimu ki rieo ka weng tie ento Balalo pe ada kita anan yang pede Balalo ma ati kum lok makeluono ni mulalo aki lepa gina irunyang kole rukiga kita anan yang pede mapole jo matung southwestern ay gina di local kita ke waju pwede eno ni tere ni lukwat diam nyo ke le mono ke wai ni herdsman nyo cattle keeper polgi no go aki tu ikara pa gina nyo ge nyo banya Rwanda nyo banya Acoli nyo mogo awa ke gina ke kum Rwanda ke kume entro no Balalo ni kita mon wajo ni is not ethnic identity ni pekara kita gino wajo pede that la bit Paul beno gonyo pede it wajo ni is more of a socio-occupational labor nyo kit po padano kita gina pede gi kwa pede kingi ke kit magitiu kite winya awati ko le bi anu kiti kwere ko ni enu ni bu kwadia dok ba kingeyo kite dia egi Acoli longhorn cattle dia ma tungi bojo ikar ma choni Acoli kit dia ni no pera no wano keki wa kit dia wa matungi chego mano tuo bene pe yelo gi entra don kunyoni ka weng mai cherry no enteno ke bene gin ma pero ma gin okelo en pero ma gi woro ma ta kin ping a box bien gi
So and I gina okelo peko ikabedo mapapa. Tanzania kita unu winyo mukana ki wadi kiriemo ge kuno. Ikabedo mukana mapapa rigina. Uganda. Ento an penya tieni ada kit balalo en ya gina elo wil ngom ke je gen mer ke tika tit kwedi ma jo mukane ma gwak bene pe balalo aye gitie igine ilok me wil ngom ni tien la kwa dia ngom a binu wil ngom ma gene eta ma laj kumen na eni no petie kipgi me beru ke lim ma don kumeno me wil kip ka be ma kumano eno mi umier kon ke nyanga gima tie inge joni eni pe ke tika tik kwet ge atia la wo era winyo video mone ma mini umona bera loge ye what directive president peor endo riem gina dia mier ke kwange endo jo magu wilo ngom di romo bedo wang ma verification ake kwedo te wil ma kembu gina gu kita kembu wil kwede ngom eno miyo ko ngitam eno ni ada kita labir ngom kwe o chako teto kit ngom Uganda kita ite categories angwen freehold leasehold milo customer koli actually kachale kin gang kuja kole tie customer gina customer land kidong ke wa customer tenya ni mono ngo enu ni ngom mano ite chip me ka money yo kita ingitiu kwede bedo ngom palwa ma kar kane no ni kichoyo ni eni ngom pangari pin ento pol kare no pa kichoyo yen pol kare ngom kate dano nyang ikim gi keken ni ngati ene ti ngom di meka tachi no pere ento eno mi amero wakoni la dit pol binu du eno wa pol land board I know tie custodian me it ngom en check do lo ka actually land board do pere wa take district land board check land act me wakali wa tele mi abungwen ki piera bungwen we aboro land act of Uganda marketing amending wakali wa tele mi abungwen ki piera we aboro what you need ngom Kiromo loko ne doho freehold ma wego chat ne doho yo no so eno ni tie te check me gine ite check me Uganda eno kiwajo ni customary land kiromo chat ne ento chati enu umiero orwate kikip check pa kaka money enu ni kita gina gwede kita gi lawyer gwede lok me ngom gi kidok be miero be kini ye pa gine pa family kidok gina dog ot kidok kaka walu dirweng gumiero gu gine gu ye kidok bene ka chata kumeno time umiero peo di twero dok kit kwo pa jo ma no tie ka bedo eno ni makar kene no gine pinyo loyo gi atika ne joma no pinyo loyo gi kim pin kenyo ni umiero chata kumeno pe odi gine dana kumeno inero ena yana aber ka neno te loki enni tia wachi wano tika wachi ngom pe kicharo ada ite chega choli ngom pe kicharo ento chek pa Uganda nyuru ni kiromo chato ento
condition ne tie ma ke romo gine ma mier ke gine ke fulfilling kita anyang pede eno mio ka watika loko balalo ni jo kan wale ni umier ke riem ge go cheto ento ma ke ti riemo gine ke ti riemo dana da ma ke go gine go wilo ngome kidong men nyanga mo wilo ngome da o wilo ki yo manining lok me verification tire tek endo kunyoni ilok ma wana tika loko ni kan ini loko verification dano tam ne mero no ini mero gine itika chwako gine itika chwako balalo ko eni mier ki tim yo mano romo keliwa proper evidence ni eni ki gine ngati enu no ngom yo ma right therefore per romo gine per romo beru kanyo toro chiek takara you know so mier pe ki luo verification eno mio uno nano du dirudini chalo Sheikh Khalil ki gine emeritus Archbishop Odama ki gine retired Archbishop Ochola gukeru chingi ikartach money marora chana was also part of it ni umiero verification mama tieke ken umiero gin gibetie ye wek ginem kitatika time kede Emni be dano ku karye ki le maraj ni agin maruor chana ti be don konye pe. Ento pe watim wa ka lwenyi kim wa kunu mier wa rib dogwa ikita mier wa nem kwede yo me tiji kum gene. Ikum pero mukem wa eni. Eno mio an gera kachalo verification ni. Yes, I'm in support of it. Ento umier kitimi yo mano duan wakti ye fail bed verification magina keken metier keken mere verification ma do kaha benotie ye duan wak benotie ye system kiket mano romo gine roma accommodating dano ni eno apoy ka gigo mega kan apoy to Alfred I mean do we share about what Yes. There was interruption. We lost you earlier. Very small one. Oberu matiri. Ya yom ni Ladit Alfred odoni kin lok mauno be anakel. Uye weka watman. I actually one pie kaloyo ngom iyo adek. Ite customary tenureship. Meno ngom kwaro. List all. Meno mano in no title le pay kare money kidong free all ni chaka maga ali bacheli mi abungwen piera abungwen we beach ka ini binu I trading centers key town kama no gamento chimoni kanbe obe trading centers kanbe obe town ino porong ngame matiano tian timo kene magamente mi yedano lease charo kay binu di town mi gudo kanyi ino dano magitika holding lease offers magamento mini gitu apiru bij magapira ngwen bi abungwen magapira bungwen bi abungwen kichani donc kiero kari lease ki milipe magabich tiam loke gen ngeyo tika mokene makai kiero ino dano no gu no freehold title enoni in most of the trading centers they take freehold title now check me Uganda don't watch anymore. Check me Uganda watch any ka unity a lease offer chino kare duchu be initial ground rent manyo kama ko chaka government binu choko ground rent bori ka unity free all in check pe yen initial ground rent pien ini pe ka pango ngom ki bod ngat mo ki ken ka unity I customary land check pe yen initial ground rent pien meno ngom kwaro gin mape ya chuli unyoti very rare ya chula ye ngom pakara ni eni ngom pakara bobo pere totally ya chuli kai no chi bino kara chiela rio makichimo ni jaki custom me chero wai doga lero meno ngom pakara coach pingo awajo ni ngom pakara pe
pien ino ikien ka enoni no no gobo dikan ino jo karamone dak no ti dak diere ngweji itiara no dak karamukene so enni kaka oni ngomo ni mai ni pere eri no ri dok ot mai bobo no tino ke ngom ni eni ngom pa de le oberoner ki kimi be wayo no beru mi nyani ni ti on no ti ye o megine no ti ne ye ni kwayo ne no ti ne ye meno no tuki dugo ngom kwaro look moni mi biro pa balalo ke wilo ngome ana me wati ni wilo ngome actually the truth is no chaka chon pien we are po wara wata pe ngome wili piera be chen yang ngam I wilo kilela kiki mi cheli mi achel kimi ire tuon ngom ero kuri wil moni mado biro kum karane uno pere ya chuli am tina mero na kogi kum do dira chuli ni kirga tin ngano tigi pero lok me ngom do dira chuli pingo miti paro wanyiga cheli ilok me mako wa ngom ni man ngom papanya chake gi kany gi ka en no rieyo tuko laina cheli ngom pa dibem chake gi kany gi ka en no rieyo yeno ngom pa diera chake gi en chero kuman achulo beru pekere owe oket kiritin wano tiki peke lokuma pa peko ero ni tika biro pien lo biro matiki kum loga dane no dongo ta go we story e noti highly diluted ke chero ka winyo story ni ya pa ke choko na pa bi no story sa pa ma pa donc pide ngi o mema bede kemeke ke biro bodo diru ma don ba gitiki ngeng matut gititi kum lok patini tang wote wakara tacho man british ukata kere karma kuman man gamento kata kere karma kuman man polling station magi kero kuman eto kay tiu lok yani dokere pe nuyu now man non kero an ka wachone ni ikare ma wan ki kero way kema dano deno chane kema nge dano dok gang pero ma paparu cha obiro dano dok ki chan ma wego dong beru yok to twal mi bieto gi ki mon ki ken mati we gi mi ngom yo lu wil ngom ba gu cha wil ngom ma don ya chuli u cha beru le tina chuli ma ni bari o ka boro le tina chuli ma don gu biru gu cha wil ngom ma don ya chuli bakani alung nyingi amira me nyinga kele ken for example pienen mar wacho pemege professor Gala Tigo uchero with over 500 acres in Oya. Mi pu. Kun mero ni pu mano eni fonyo ki dano. I pu mano konyo dano. I pu mano ribo dano. Watiki leti na chuli makare cha. Gengu no ngom ekas alip ke alip. Alija latim. Load adimola. Ikin mukene matwero luomo nyingi. Guno pian gunyiro kero giki bot gamente ni wan wamiro pu ba kuman kero wa en kimini gilis offers donc tim actually wajo ni majo nywaro bur nga mone ni ta wi o slogan ma nyen ya actually ma wajo di buro go match majo nywaro bur pian ngom malu diro wagen go go kitien lok magen gu no kerni tieno bino uruju e goni awen pien le tieno donc primero tij matek pien goro ma papa do bine kowa pien dogwa do dugu lim wa mero chicken and chips don wa dek lok minyim kila pena gine pien ko ite town do dugu meto ci be wa dok wa chat ngom we wa duk wa mek ki ko ite town pien pero mi yoro ko wa don piye wa tiyo matek donc be wa cher wa chat ngom we wa ko ke pero ne do tu nyu pe ya chulo ero irino actually ka tiyo furu e bud ngom makunyao mo xama bira actually dok ko por wek ngom bet ki kero mi roch we ko nyak cham we ko chek cham
Acoli wego ngom mukene ma peki puro piene ni ngom enuni tie ki lumo bia mi umu ot. Tiki luma bi mi umu ot. Acoli ng'eyo ni ot wang, acoli ng'eyo ni lum bale. Beki dok chien kinya ki yup ot gang ben maleng. Oweke ore no acoli no tino ka yupu bi ot. Ot beru maleng pien no lum tie. Tika mukene ma acoli gu wego piene ni anyiri duwe iye. Acoli mara anyiri acoli mara. Timo kende ma acoli wego wek dao bet ki kero mi donyi iye ka dwa. Wego ikire acoli wego tim dwa obedo tie i acoli. Ikire acoli pucha ogwoko le ki balalo. Acoli wachon gubedo lo gwok le. Balalo biro tiyo bora acoli no luongo gino poko mamua ki chayo gi ki tero gi beri ngera kul. Pe ki mero gi kinero gi joma konyi pe. Yo kadong tien mi do dugula te te kargo loke. Chirong marong te kargo loke. Ema ya chuli dong wigo pone kara no wabedo ka gwoko spies aye ya chuli. Balalo bino pa balalo magu bine kumara mi Uganda ni. Gu bine yuario. Imali bario ka pa ya chel. Balalo bine Uganda kumara mi Uganda. Pigu bino duong tutwala. Balalo bino bucha ogwoko diei. Kare no kali kai hora no futi IGP. Lok mone chako winye nguru ni Johnny gitie ka choya dui. Gamente kati ki executive order ni Balalo beo awe. Balalo aw. Achula yori ko Balalo ni udu no chelo wa chene. Achulu chero chato ngom. Achulu charo wa ngom mapi mege. Achulu charo wa dua tim. Achulu charo wa ulet diang. Achulu wa charo wa ngom. Mikaga. Ngom pakwaro. Mabeki le. Wek diri dan jule kene. Achulu charo. Imaka di bario kia boro. Council meeting be gurukan. Kikati ki resolution ni. Tingo mokene i achulu tiema wegine pay. Dong kanyara tiki keru uchiat kama ngom. Kwe wunu ti wakone uye weti umam. Achulu chero guma ngom. Achulu chero ngom kai chero moya. Kai chero moro sa imila kan. Kama inti ni winyo ni madivani nguwiro ni. Meru ngom machulu chero maho. Inu dano mugu chero pencho chero maho. Ekas makaro aliba beach. Owe kama madivani tika chulo dano. Pencho no chene mati obscene. Billions ki billions. Mahongom no title leo. Owe karmi chat presenting title le. Chule. Gerard ne confirming earning ngom mege. Chulu mahongom. Chulu charo ngom mego niyo. Gin mapi megi kara peliti. Piano pine tiyo ki koke. Gin may tiyo ki koke let. Donc tim Balalo ni rajiti ka kwene. Machiel. Anamero ni kongwan matin watie in the panel. On watero kongwa define actually mona yo bera ngagi. Anamero miyo mega. Kuni ngarati la chel miyo bege. Actually ubero mak uno. Giripe mada. Gimare mada. Gitiyu matek. Gigwoho dang. Giwore. Giwore luwodgi. Gikodgi. Pegi ubero aram. Dogi peke la. Kagama miyo. Kagama in uno kirika in la ten ki kitibe peke ngeyo. Meno uno. Ichawani. Achuriti kaga. Malo game. Makit gi rat. Ma pegi paru pilwogi.
paro pe la rohi pe mago chi u mienne mago chi la ro mero ni be malu chalo winyo lukete mero ni giti ki rom ma pe meggi o che no actually mano due achiel no million achiel ka due tum tiu chene chiara chulo banya no fuda ndo bana kete mo karo la jo kungi watch maro admire jimi padano actually boro jimi padano actually primero nero ne o mieno don wa uno la ya ne uno chwa un chene ne ki yupu ore ka pe lobo kore ino ki yubu pere actually ma kun karni nyero mienne ka o mienne ti peko era actually ne enno donc ka kuna lokke cha wajo ni itamu ni kura actually ma kun kar en ma ana wajo characteristics gi ero ni actually ma go ngoma actually ero na actually ma twero beri tela mabe ero ni actually ma twero beru kimon ero ni actually ma wano twero beru ka waka e komgi actually pero waka fonyo tiam o wego yotto twal beti mo gin magote mone lo kel balare ya actually o beru lo tela yi cher gwero balare waji ni bim yari pogo ibi no ngom tie la not moma awa ki Tanzania biro kanni tere pogo uy pogo way tere ganga LC2 yo LC1 ubot LC1 way ne arabino amero goko diang amero ngom ekasali ba chel ki charo chel ya di LC1 ka do winyo no me ekasali ba chel no ko be miera pien ngero chene tie LC1 ye chero ka di udan ni charo ana chui kum dana rio adek gi make gi rwateo ario moni don ngoko magi kwero tamni peki chat ngo choli la bon la wich idu wucher ma o mene deyo choli la bon la wich ngolo wi wone yo kipanga kila tong goyo toke o kile nego pien la rock do bino mero wi lo ngom pe mero ne kenchente chitin balalo bino achulu tongo gopa bot balalo otelo ke chingi mecho ko gopa ma chulo tongo ini ngomba kwaro ne yini mi gichende ena yiloyo wigang mokene no mer mata miyo me chende lutela yi woro nyonyo wang ngom ki kelo sabea ki pimu ngom no lutela ti oli rit ngolo kaki noni tap okay piene ni peki funa chuli kid miti ki chente madon a chuli cerca wil hufa ki flash dis cer ma we chuli wilu soda chuli wilu scream dugu kede chuli dong moro muziki chuli ceru tiyo bia ki crate ka obero nyono kaki maro ka o me ki ter ki tia ke winya chuli ka kok ni lonyo mande no amada teki ko manne nindo ai achuli ka nui yo achuli penyi ni ngom ko ke mia aliba big modo te ke wajo ni pe ibinya chuli weni jal wa aliba big mamua pe twer ko ja wundo ko ni ning ini twer ko ni ning wa la bon aliba big jepani ni da chuli tika jenye ni ene tiki chente pa balalo aturu charo ngom badalo lutela wago kero chingi lutela wago jolo balalo lutela wago gwogo balalo die pa balalo bire di cheng ni titi kade winu ka churi boro diyan
we ko ana tigi family achiel ma ana be waro ke taboro isaid mi pogo iye ma badalo biro gang ni gen gi miro welo ngom jono wayni ngom tie ngom moni pe ma jara bene pe ma pa yini kel diang e mwaga wengi tu mwaga weng e demi edwa le tiano bia pa ye ni aye balero ni okelo diang e chare ngu beri ngom enoni mwaga ya bichel jone go jolo ki bot joni diang piera bichel diang dong madong gu nwale chawani gitie in excess of mia chel contract gitum meto maayene no gitino ke ngom megi gitino ke diang ma megi ngomgi gu ponyo kirmi boko diang gu ponyo kirmi treating diang gu ponyo dimi maduong ngat ma kuma na be ka waxe kome ni o neno ma tup o neno ma bo o bi dong bi diang ne ngom kenyo ero mo kene ni duchu no gu charo ngom achara mum ni o ke pa ngom no ke pa ngom ki mi o chene maro elu wato kila wamo kila gore kome tien non chente don peke ko rodongi wi is true ne go ko diang pi European diang ko beru machalo dano diang ka ketika ne kore karu chel ma jone go chel ma gor mada no pol se legi le am jore chomo diang karo diang chero katimo bal chi lo mala dir do bukati kere chalo executive order meru duon ma dit ma eno katekere verification en maki bitimoni am gana wajone pierre tek kitian lok ni balalo mo kene giti ngom pagamente la bole ngom pagamente mago wilu ci gitie under the disguise ni ngom enuni ngom pa mukwano me pieto tiang balalo tikuno lo riemo ne tie gamenta ye riemo gi balalo mo kene ti mago wilu ngom mati title free all title lease all title balalo mo kene ti mo wilu ngom kwaro balalo mo kene ti mo wilu communal land ngom maturity yu kede mi droit ngom maturity yu kede mi leko diam chalo let balalo by nature gige pangi ngom mo bino wa chuli mo weka chuli pido ngutiyo ki skills magi tiyo kede mi nongo mom e kom balalo pien ka chulu bino daho ki chwalo wayo ni ko nge gange tinini jone numano lo joxi gilo nego record gitinini no baya chulu tiki that same system menya balalo ni moranga ana winyo na nen loke definition for balalo obere la kwa biang mangepe woro kile i area eni kobu kuja tuku wot megi kumeno meru balalo eno wano kiki documents maki wilo ki ngom kan ma wano neno gi documents eguni kay neno nying may documents eguni nying joma wadungo gini balalo ko general ngari major general ngari lieutenant ngari gena yilo wil ngom don we question ma deep enoni bino da berak jon gu biru ma gu beru kata getting areas tian lo ke koni ya nyimbi kati ci lok pabalalo lok malet ichawani go facilitating team mo magen gu forming association achel ma waju ni the land owners kono association magiana idong bitiga chero kan lok ka chwako ni balalo po chek ka mo balalo be mada balalo we ko gi maro chak mino balalo we ko gen ko yot ti gidong me bar balalo ero marum chwero ya loyo en madung dange loyo on social media ni balalo mas go te ko ti ko dange maro nge achuri dok balalo bo balalo ya beru ne mor man me gati mo ne minongo kwi
Balalo beru kur ge atine e non kire no tiga dog no manu ya chuli chero bo Jerusalem sale wa a pepa jo ware waita im non pide da ko menu gituni kuyo raj pa chuli no o man luwen mapitum luwen mo be mete ana poyo wono Apo de tral rot. Yeah, look, my face. Yeah, run. Amir bin mon mego. Wan mego ni look mego. Lòng buông gặp một un tu ba poe dano tu ma gati awunyi tar pa luoy ni matin dare lok ko badal ndong o kar pinyo dano wen wi lo kulo ki Uganda ngar ki mi lok pi balalo kadi ngar ma penge ngom pa chuli kamati ki tiga lok me tok lok weki win dong lok pa balal li ka wonu ner mor lo tene balalo gin gi ngeyo ni la genge gi tie weko gin gi chung la genge gi tie a chulo wa ni upi dek adora ka ini duor pi kwani wa dag ni ene tiga teme ya chuli kon ki come ka wijon ni tiu magin yigo biru gu choko diai pa chuli o wing diai mendo dang Uganda wing gin gu choko ni kor mo jong tigi ngom ma romme mo no choko diai pa chuli ni wing kwa ko gu chiang ke diang ni gin gi tuer diang no ka pego ni oro to ya chuli wa pe ki duan a chuli pe ki keri lo Uganda me ke no diang ni ku no wan wa ku ya diang yang makata tie ka lo bano ngi na chuli tie ben ki ka je ni wen ki lo ki nga ki lo ka ne wen no ko bi ko be pake pego ka be ka Roma ci no elo tia chuli mana no welo tela ni tia ni chung i ko diang me ke lo dia ni wan do ko ne ni diang ti le wa chuli no yang wan ngi go diang lok ma liek lok pa bala li liek to twal ka MP ne mo ma mon ti da wa ni eni tiyo kono kuene I no dan yo na bodro kuja amoro ngom mati nono ruore bene peke ma komber ke cer ke ker balari a chori wati ngom gi ne pe ngom mar ruore no peke in dak ma muwa ke nyola wo ngi ngom mer mati lebo pengeyo maka no ana tigi to ya gamu lok ma gamu ma en winyo no pepe maro la chua chien ni eni a gangi nuaya eni ber jonam ngom nuaya ni mer ngom pa jol alu ngom pa jonam amoro ber ngom pa mai ni ma chuli char pol ngom ma ke char ko mer ngom pe ngom pa chuli pe ke ngom amoro chuli pe ke ngom nuaya ada dana ni magira tiga lok iga choke lok me ngom lok pa balalo eni balo tiene ubinyai tuan pe ma dio da Uganda wing kape waner un mate matut lutian wa ma wunu tie wangu ngai pin a chuli ma wun lutela kape chung chali chio kiba damono wati genocide ubi nani ko ma chuli kila tinda ka chil bono wai ko chaki chakon watumo wen tuar le bodong no wek le ba chuli ko bin ko don ma dong tin no pien gina do do rajo dok in ke bin ka tel lobo pe bin ki nyin ka chil ke kan jone ne ke tika timotin pien la genge ke tie won ke tie maka ke tim no ma ni mer pour men no me guerre tu para la men ke tika cho diang ke dok ke ko parin mun na ke kan kimir endo dugi lo
lo ti mon bi lo bi bon pinya bon ka lo cha la cho mon mo wor lo be ne premier chung me piena ni tie ka di ber wi lo mia mo ka mia chiel me piena ni obi nui chi ka be ne bi ro ento anyuala lo ya nera ba anera lo ya nyuala ka be chi lo ka le kadi wat lo mo nono gin duan wade be ngata winyi pet kama ki ter ye bene paket bien wi ne tie to tin actually ma ti lo ma ki mi go pet ki chung ma tek me chio na wi ka choka mo berati ki lo nyi ma ki lo nyi win dolo ni gin en la tin jo na ni ero jo ma ki ti chi gi ngi chi pingo pe ko go ka ki chi ki te chi police chi adi ma do chi police ko ko gin ma chulo ter pe ngam ge nè yek ma dung chak yek ke ma o gen ki window ko dong to ki yo la na gilbat kunu tin ti ka lwen pe wa chi lok pa ngam ene ki ni ka ne ge wan ni wan je mo kan do ko tek to wa an da ka ma mu ni wa dianga no ti ma tu ta ki tia pour porna dera lo ki diang ma winyi ki bir ka choko diang re yo ki diang wa agoro ki cher ke kwa jo ki kunu ci pudo ka kelu diam die ma gun wa ci ngom wa pero ma gwa ko die ka no ni kot ma ke chuy kot ka ke pen bot jo chani ma gen won ge yelo ba piem mu selen ti lu ba pa Uganda ka in pelo ba pe beri mo apia ngene lo en ti lu ba pa Uganda ci wa le lu ba ko en no beri en lu ba pa Uganda lu ben naka ko po to twal ana po Caesar Bilo ba ki John Yeah, megadong ana tuyo mera tuyo. Lok ma bejo ti ana mera wajane mera ka chiel ni. Kiro na nen wano chako ni. En ma waji Balalo ni relationship kina chuli gi Balalo chaka wa chondo twal. O chaka wa the 60s. Ma Balalo bino ka kwa diang ya chuli cha lutich. Jomo madongo miyo teach employment board Balalo ma pat ga chuli speke. Magi uchero gi bino magi kwene magi bino mbara gi bino gi kwaya ki mere diang chi gi no chende mon gi char chak chi gi dok ento Balalo en madu bino ni ana tigi eka eliba chiel diang mia chiel mia bichi joni en go bino ka baro gang pa choli dok wano ti riema Balalo but wan po nge ni Balalo en melo tijaye wano ti riema lo tij kom wegi diangi komeni go ber mer ku yagi tie mer mod nier ma wunu chako tije kom Balalo chi ner kam dugu tuj man eni ana mera wa ni atmosphere magi creating i northern Uganda nyoi komacholi wa karma wala dit logo donye lojo po loke eni ana wa la bo kidle wimo ni en yamati time ye choli dujo is attitude madongi yobo actually ngaro be ma feeling pain en pekeba kon la loka kon musoga kon ngo actually right all through the years again it's just propaganda against actually ini ko gimon manok ni diangi tima pol twal giti cham ya ini right so all this one year one ni yam en ma loja lokani donc yini in one solving problem any ning ana mero chako ne konge kama pat ni na nen mzee kilama waja ni ngume yamo obone ko gine i del romoni ti don kan nyute o kama leng wan machara chule ana mero chule wat wagi munyoro tini ning wat wagi lo loka tini ning wat wagi langi tini ning existential threat in ka one po chako rebuilding relationship ke kaka mo ken eneni waneno kote sima Uganda mio both refugees mogo celebrating with the UN refugee
council ma kai Sudanismo bino gino gi kero gi kam gi bedo ka gi dok gi timo simulating kit mano mita kere so kota simone ma Uganda o tima fodi according kere the refugees no bino bedo Uganda has been abused, completely abused. Odoko arrogance ma raja da dani. Odoko mer arrogance o da da bir me chala luang mo porichak. Doki lokal pabalalo eni karge wachi verification o kono ngogini wati yele no. These people gave constitution eni gichowa in 1995. Lokmu customer land dan du ngeo. Ngom enia ngom money better no ni should ngom be active every time na nen ngom kweyo gene kai wun kada no ngeo kita mier giti kere ngom ini waji ngom en mati ni o do mier be active every day every year she ngom be benini out jomo team agriculture do ata Uganda ni kaka ngom mu mier konge work for future gene for future production look any ara chere dilum ku yano ngom better ngom weng mier be active every year. What sense is that? What you making agriculture look so ara miro wajane botwani lok pobalelo eni jomagira mo wajane ni jomon en ma go char ngom bot balelo ni go char yamada but gumarach is ni by the time I want to recovering ngom eni no ngomo bale moma pelarni deng mi achiel ini go da even if it's 1,000 acres deng mi achiel ini go in one place nga manya puru yo let ngara moti si otemo pu yo let kama deng ti nyono ne chiro kere kamar pidu kere gangi the idea machulo wachi designated places ti kama ki chiro ki lego ye deng gi mar gene gi du ya kuli that was manageable endong ni kono ana chelo ngoma atigi piye ni ne ngoma ne galo dia ni ki chama mo gari ya de ke no miri yen kamo kene gina balero ti atimon relationship kin balero chaka wa chon kai wa yam en magi bin me ka yen tichi but balero any part eno go bin me ga nywa ikitma chule donge gi dio gi to twali chan ma dong ti ya churi ini zama wachi ibero gi ngom ka kenyo eni kuna tin pe chir gan kwan so chat igini pe be gig so verification el miro bed mernia yo mago charo ngom kwaro in customer lani go char mer yamada gunnon kir yo mo me do chen mo en magin go gireni go gire kereni and gino mo maromo solving problem in the children pay and I'm really it is difficult for me to say ni maybe wanga mental lock pelare I was in the bole with mo gina mi chiro team ni wa penye kinwa relation kinwa ke la lokatini ning madong waneno ngo mo time kombiri botrani relationship wa tigi la lokani ning relationship wa tigi langini ning relationship wa tigi jo West Nile mani ning gi banyor ni ning wa magorong eno ni aye kan ni solution me problem en pabalalo ni kolo onywene so gina tie mere ni ngom en ma gi charo customer land bot gina ni gi waj mere bot bolalo mo ni kono land owners association these are scammers land scammers association ena gi loni land owners association ngom yam land owners association so to me cha mo godong rube gi chwe but what I'm saying is the relationship between actually get a loka mirginen traditional leaders, religious leaders, which are very strengthen a relationship. Yeah, it can kara en ma Uganda. What you are refugees don't. Ikita no United Nations or me any Uganda me go refugees, but jem magiti timone don't kumbedi or do jem a part and a foil. Poi trying to make cha ne beno di re Lady Grace amiro du bori re kong ka tampalwak ki ya kamaleng mai tiga yen ne
Amir Peño, Reverend Dr. Alfred Banya Pien, when you dwan come and Balalo, no ma akibot meguros, megu Joyce. Banya Alfred in a Ramo doggy, it dwan megu Joyce occasionally. Duani eno ko pa gene ba. Apoyo moderator. Duani eno ara ano che atuki gene. Atuki chwalo na winyu wiye. Ento gina ramo doga ye. Chwe chwin tiki niga madano ti kwele. Ada loka Balalo ne tugu I dano. Tugu chwin dano. Kelo chwe chwin. Ento mier wano bet ki riaho metik ki wik mu pie. Pien kita dano neno akwede. Gitamu ni gwak watika chabe. Kape wa tiu ki wik mu pie. Ada aye tam madano we okelo. Yalo tam ni magine la dit Caesar Publix okelo. Ni umier ki nen solidarity ki kaka mukene jalo banyoro ki langi. Ki kaka mano warongo gine jengo kwot kwedgi. Eno ni mere be. Eno ni pegao wan bene me neno ni jemi moko mano tika time. Chalo eme verification eno ni. Bene no duan wa beru tie ye. Wang wa beru tie ye. Ludiru moko mako wachi gen gimiru beru tie ane gina kumeno ni. Pegi waju men nono. Dano chalo retired bishop uchola ge. Archbishop Emeritus Odama ge ke Sheikh Khalil gen joma go karo ki I peho maduong ma Acoli gene Acoli beru kwere karo me peho chino ge tie bene ke kit gene wisdom ma umiero pe wacha jemi mano gen ge tika timune. So peter ni kawabi jeng kwot ki kaka mukane pedong jeng mukane dong pe kitin kadi ni gwa peo bikelo aloha entro no waramu teach ki jemi ki tam ma wono waneno ki information mano wano me konyo kita waramu nyeka kwede gine nyeka kwede nyim na nen la dit ngom kwe waju ni pen yang pingo Acoli pegutiu ke riego me gamu tam me neno ngoma gine ma Balalo no gitika planning kawano beru mo ni pewa don ikit jemi mo mukena ikiti eno ni pewa bi beru ke gine ki ngej mo ngoma tika time ada kawa kinoni ngoma gine ma ngar mo ni wilu ni gwak bene no Acoli mo na eti ngati eno chi wange ni ada ngati ena yo ber ka chato Acoli ki gwak kwede ka wange ni ena ada pa Balalo eno be no wange ni ada ki romo tika ki gine ki tij ma no miete ikum dano ma kumeno ka pin dike ma ja loke no wati ki record de ka dok ki chako ni achien ana poyo Apoyo to Alfred. Lady Grace, me do but don't kai wang yo tie la pen palwak mo magwang yo. Okay, apoy mere viewers wenking tamo ni comments ti maduong. So tamo ni maybe we will start next week part 2 with the comments and then go because I still think that they are Jim Amir Kinet. What you can kape one your company, it will be lost. No, there's too much comments. We can't. There's a lot. I'm not reading them. There are too many. There are too many comments. During the live thing, the record. Yeah. We just need to do part 2 next week. It's already time. We've already gone over time. Yeah. Can we write down the comment? Yeah, we just need maybe to screenshot them. Yeah. Yeah, there are too many. Mego Mirlo. Amiro, Tico, and Tia, boy, when you're doing it. Poyo mego. I don't know, Tamma ticket about
la mera Joyce ni ka en tiki chao ma no wan tika timo tar ba luo kiti en che en romo donyo we en ka lok ma ti en beno gam we dan beno ku win duone ngo pi en tam en tiki ere tam ma bejo to twal pe u be ka cho ina che cha mo ken dan pe gi chao me kwano gi nenu ni ka en logo kita wanu logo wa a dis ke logo dan winyo dan ma pat ma do tika winyo ngo ma en logo ma bejo ni ki romo cho ko men beno gi gamu en to cho cha du ngatu bi kwano pe ya yo ma kwano merti ba cha wo pe me kwano ne nyo ka en romo cho ko men ka en gwa kai pa nge en to ka en tikin wa lai be maloyo bien en ti chalo mego Kumbedi mai logo ni bene no en tika winyo ne chi dong ini chwal le gena ti en biro gam pe ko church ka a bedo pere kinwa cho a be ka cho na che wa ji mego do ka kan kuma en bin kinwa we wa ne en bedo gam win o win ngo ma en logo ka gam ne ti be ke gamu tamma en mi ke dano be makar church kumbedi kita ini waje ni no en beti winyo ne so ti mi ero win ka romo do ni kinwa wa no lege no do ni kinwa wa bet ke Ana fue. Okay. Kadon comments. Did you take a shot of the screenshot? The screens. I'm just going to take screenshots. Yeah, if you can, then we'll bet next time we meet. Yeah. And we pardon. Look, and Ana fue. Pamma un panel is okay. Look, Mathieu Matek, well, ni inge Balalo ni nga gi Mathieu donc kita bene neno wa ber ka gwenye ne chat ma ngad ma chien ma gamo ene Alfred bene ni tie down ma pol na da ma pol gi bene lu mo na gi ti nyota na pat ende kin gi bene no nen actually ma gi ti ngom magwag nyo gilmeng gitie and mucho and Balalo en lukem megwag ngom gi donc Kamako Tiye, any Ministry of Finance, any of me, you can take a Balalo, think we will go. Doggy, you can mean again, we will do bene. Do woman no, get it, cable nene. Get it, cable, come and walk you know on your tea, where Ching no kind of more you don't. Gino, no gene ginodo. Morgan chill, Magan getting a team as well. Kiddo getting a mile, ngom tek channel, ngom a chua don't give away now, least me, a chua run, no, least the don't, or two more don't. But you don't, a Rome tea and a chalo customer land. But beg a charro. And only been a court case, my Galdino, che Rosalba Yuagio. But look, Henry, being a darning ngom premier guitar. Che Cagitero, Chick Becot, Pier ngom doc, communal land. Pianum lease the dog carro. She look at Chapel. Mark it out for a while in premier. Premier Wali and your Walogi at Milk Tamatut. Amir do about Paul Kilama Yabalo, Kagwag New Tiela Gamma, Emiro, where he looked at a lot. You're muted. Okay, Paul, put it in muted, man. Pretty muted. Okay, now, what will you know? Okay, yeah, a poor man, a car, you're gonna get him a look. You come look and look a pole to 12 kita winning.
lo ke pia waro matia kuna batini donc gina chel ma mer wajna ke kan ni kere verification okay wajoni ibi do lo ke lo ken balalo ibi do lo ke bot balalo gina da judge and jury kita le mon wajukene gen pero ngolu case ni gen kan yi mano case ma hogen sidong anana wajini kita ke wajini bi mede ke lo ke nyimmi lo verification be duju ana tiki gongi pian gina mono wajini checks and balance peti e lodge me Uganda ni it's more a colonial system makitika lo wakere yani noni e karima muni lo wa no ludirwen melobu gen eken icheru kan digi gen icheru kan doctor gen ngo gen everywhere gen donc meu court system PU je mu kan wang ma icheru kan gen ken icheru bang gen ken kai wini central government get minister of finance and me lem ki balalo pretty surprising piane ni ruteno balalo en tika loilo donc ana mer wajana ni rego achiel mamir wano neno maber ana luone rego miu achako kudo do gi kubedo kudo do rego miu makomedi tie ene yudo do ya apoyo kake wachi apoyo mobalo bal marach tim chol machol apoyo weyo ni meno jopo bani munye gi gen jopa yuoch gi jopa ruor gen ite upper breed me apoyo ma gen pagi rom ka apoyo ni mobalo lok ene kumeno tika chwale wa lo chwala lo chwal lo mona ya chwele lo kwate ya chwele tika wajani ni kiluongo ni balalo pe kaka mo ka ili neno momor lo chwal balalo jumatingi balalo ni it gibeno pere roma ki it balalo ngut gibene bojo chalo ngut balalo leb gibene chiel chalo leb balalo chimero waneno got mu umunge balalo ni ene waneno ni gene balalo ki kome peko bol waki nying mani jon eni balalo wanti aya breed me papoyo agiro lo kako maro donc wonu nge ka obiri wang romo ngeyo gin mati ka wajina ni apoyo the twal man nung mene kele wai gikeme yub man atamo kita tamo kata kede wo bi mede kilo kene sabet mabeno ni Reverend Tay, what are you like about? Be an apoyo walego nying won ni wot tiu maleng amen nan apoyo la twech me mi no kar enni me lok ta mi lok man ma tie gudu twin down ma da jomati wako jomati pajo ke jomati ka beru ma papa walego ni I bi me de ki mi ni wa yako me luodo tamman wa ti ke tego ni meneno ni olo kama watwero waromo miyo tamwa bene winye kamo kuna no waneno ni tek to twale kun wang'eyo ni jemi wenti chi ngom mamegwa en ni ngom ma ina ye mini wa ining'eyo keta mier wati kwere walego ni imede ki jingo chunywa wekpe wabed ki gong chuny ni jemi ni en pe bitum walego man inying wodi Yesu Kristo marwatwa amen Amen. Amen. Mm-hmm.